nusuk milomis orang setiap mau misringi ya mengal ais. Maka kita ikil mengal ais bukan skemi udah kapsengel temela news kita TMC channel duri itu. Ma hotel news kada ngara isela government kita ma pol tirak ra ais tilog dra obisra president yang malgol wasing mo muul mrura state visit ringil muray galbek state travel belaw mo muul mura balurang at pangra February 5 muray mili gra February 6 murang esar February 7 to tirak ra ay seminar obis ra president yang malgol wasit tial state visit ringil muray la galbek state travel belaw amo sabiil mga adura adra ikil state ilkuko ay sertira ikil national project Michael kurang arangil maklol al banglela blur belaw Michael ngia tom dasul momru ra klol kabelmentri kita klol blur belaw ma se tara malungil ay sendara obisra president kata malmol mra ni makatukuk mera isela obisra vice president sel Ministry of Justice ya Ministry ra Justice el Ministry ngia direkal vice president kita atar belaw ngargia siya sing el mera social media tiang siya sing rengel bui kel rang rakaswal miltamal ra matal sel stoara atu ugil el mora markaswal ang kleleng kel bui ka Mr. Ondas Isidoro dol tirak ra ay setial TMC out tabdira last week last el tema la mengal ay se direk lulo ultra condolences seringil mura family ra Ondas hindi el altan yang ngarangia siya singren kalbui kral matmal el maray ra social media ma betokol agar belawa o mesringileng share del ngaradeng warar adel mang sabi elangi dil adel masatyal siya singre el altan ay sanlira TMC wa siya source sertial siya sing blila bulis el taray el siya sing el lulaya harbulismo se di tara ay sel damul mas kami wara atar belaw komom dangali kita malmol mal lo kerel kirel tiay kita lo marul niya di kan malmaltel la tua badal siya singra atar miltamal el klokle la bila pulis ya atar belaw el alta ma o mesering imra rablu kada malmol me kuk ngarniya atara ay sel tilog der olbira lulaw el isela Senate el malgol wase yung sorry el mo o malara chapter 14 el morsel 34 PNC Palau National Code etial luldas el mola lola sa malmrungia olbira lulaw tilog drabla Senate amo mga tmokra atletelele akar mabit patingela au kurula karra habadanged madire el kurula serela telud manidil kar el metmura blur belawa amo quality safe el kar el meso isbra al sela blur belal bodoli mar agar belaw dol tirak ra ay sea das wal tilog dra olbira lulaw blara seneta mo makarali a ministry ra hilda ele el alta men waya lakmal ubeng ituuta ti al hospital rekid ra ku prole la igel betokol karan met mura blur belaw el sel ku ngar ale del mes lo ase gang safe mal ubeng quality karan dola mira blur belaw ya agar belaw amlim tol tirak ra ay sia blur agar el alta mangarangia aklol fake market ra tora ka batoka ra agar al miliwek ra blur agar ka cross el blur mrula counterfeit el medicine mal ubeng karal dia al maral gar mal ubeng tergak lar el gar ma selul dasul mola al tilog dra senet amo ngarlia ministry ra health ma karal mesois brablur belaw abol check verify wasai ka quality gar maral ngilar el gar tu dra legitimate el company el mirablur belaw men sabit el doli men dia ngaral dub el mira agar belal mo malima ka hospital katukuk ngara haigel isela olbira lulaw malmol mra kuk isela PPUC madirel isela olbira lulaw mura PPUC
ma dol tirak ra ay siya PPUC move telmo o ribit irsel kuk o kada rula a solar system mal uben den kibura solar malara den gira sils el mera blur belau dol tirak ra ay siya PPUC direkal tianga ay sel blel confirm ringia president ra tial blomre press conference ringira last Wednesday el melgol wase oya PPUC al mo telmo holtobdra tamo rebither sel solar microgrid project el sel mom kata orra den gibura melara di el asil sio multringil moden gil mergidar adar belau mangwaise carrera adra medial lora presidenta aulake rengil wase kau kamatangali sel lokong offer adra Vietnam el memrura tiay kidel dengi bul melara asil sel modengil ngara bulur belau di awal milyon na aral kata kampe rengil morsel kuk dil ra ANG tial lomeret el cost rengia apukor 2 milyon betul gerengnya adra medial wase ka aware sel lokong offer adra Vietnam el momrura 40 milyon de dio sisul project yang wasen dia ko tangali se endi aku ko tangali PPUC amo ribit ra amo memrura sel solar microgrid project tra blur belau makadamal mol merengia meangal ice ra Thursday en lea tal senators lo panga akapira pa bilingir el ultabdin mora PPUC tial babiera atilo batal address del mora chairman darong great darong ra PPUC matiagi del kubang ba akmo smodile kor kami mukom rongsi ngwase ngara news emra ra lur belal wase PPUC amo uribidra aikel kombali tira samaria el mom kada orra tial den kibura sil ngara lur belau endi adol tirak ra ais ma information del lor olvira lulau eng malgol wase sel kombali ra NG tial dult na clear resolution ringi lo ki wasenet offera technical specifications ma legal advice quote era mora our lawyers ay kang atilog there are lawyers mar officials el tira ngarangi aroro tir mora NG e offer ay kay kidel technical specifications ma legal advice el mora PPUC ra role la tretele la bolomeo bra lula a bidding process ma tial babilengela arse babilingir senator el mora chairman ra PPUC lingia correct wrong el chairman e acting chief executive officer ra PPUC amalgol wase tial quote tial lo omoru ringia unethical e violate habatukal section sel PPUC procurement regulation el ngia o makngara ra PPUC wase aloru rabit ensure quote ensure the fair and equitable treatment of all persons and businesses who bid for PPUC contracts or who otherwise supply goods or services to PPUC end quote mang tial babilingira senator sa direkal second to the last paragraph en mulwa se year 2025 ni sel rakad sawat al lakot maklit kay kitel project del mo 45% al den kira belawa mga renewable source tamal ko wase se kitel rakal year 2025 niya ako ler kitel swat al gut maklira o air say mal dirigelo marakal away from now wasing mang what's the hurry o bisra blara senate tama malmol maral wase tial loru ringia PPUC el malaya advice ra NG ngia tara ikel company expected el mobi del kirel tial project tira mala advice tira tretele la longot moklan ula bidding proposal ako tong wasing mal unethical involvement tira inappropriate mase pabilingira senators el mlera TMC makityo tabdil ku tara isel PPUC ma uktelet kay kitel solar microgrid project tel suadan mga mukler ngira bulur belaw
katangar se hukmora isela PNMS sel Palau National Marine Sanctuary ma PITI ulaki wa adra la artire utabdi aba bilengel el mora olbira kalulau tial babiera amlora senator kyotal ya chairman sel Senate Committee on Resource Commerce and Trade and Development RCTV yang malgol wase tial PITI mal makatakatang lo shobara blu belau emo bengkelai gel patokol lu the swirar patokol adal mlamadul wase kalelu ngil the dilera tial marine sanctuary ngia hagirel mot mautra tial maral mirakal year 2020 ma dol tirak ra isem malgol wase tial babilingela kumbali PITI soal lolengitra olbira lulau mal dilera o tutela habul sel marine sanctuary mutel trui arak wasetial bulal poltoy maltautra 2020 o itiang la motokoy ra ngar matatal time ndi omkong mautaurel ra next year dial dilering il talgiben mal kloa losen mura keisara blur belau ma tol tirak raba bilingira adra PITI dulgiwa lawyer tinong wasetial nomle ra kal year 2018 ya PITI am liharawa 260,000 worth of fishing rights. Tadiri kal liharawa 600,000 il taksela fish exports. Tadiri kal lul maar tial nomre karak tul maara lul worth ra 1.7 million. Ediri kal liharawa ra adal lowrior ra PITI makutungura payroll etamla harawa $230,000 edire kal harawa $100,000 in gross revenue tax mang seba bilngela PITI al malkul wase kelelungil de dilera mo bangela kelu de suira betol adal wase kelelungil de dilera Palau National Marine Sanctuary el makasayra mabol sa ila blur belau malmol maya kay kidel kuk ngesul murat kura ke sartir dia kuk ngarengia tara ice el tilo bedra kasal sandiram la memongra press conference ra president wasing waisel ngarengia los el mura economy ra blur belau ndi kuk president o mral wasing ngarengia more than 100 million el world ra project ma PSL Vilas ma PSL building ra marine law ma arala alu ra patrol boat ma el direl guk ngesol mera blue belau because tiay hidel Palau National Marine Sanctuary mai ke tablol side ra argument ra gire la delay man uben dia kada delay ra tial tokora bul mukaduk ngarai ke hidel isela aklol government temel mol mura isela Scotia ma sel China Airline tiang el alta men sue grado long le lablu belaura Taiwan ma belau ma Taiwan elerul time ratal sante tiai del China Airline tamlangua okay malubet tamlangua kangera kabelmen trasiabal mo sue grado long le Taiwan ma siabal ma blu belau antia do dengel waseng malmomu ro ingrang Endi adol tirak ra aise malungil aise el mera huk tokorak lakam kodang ra blue belau leng ngalmuk tel morngia amal mal tel sko kira delong le la belau masyabal el ngia huk mom tir sel del tal ngia le pull out era modial sepra delong le la blue belau masyabal tarak malungil aise e dire dol tirak ra aise tiai del los isul China Airline amo increase a flight tir el modial le rungra al sela tal sande mo e dei halungil aisel mira kuk tokora klakang kodang ra blue belau kata malmol ma isela lol government tergido kuk mera isela blara karril mangkel Mr. Hillbroom imeong ngia mle arrested del gire la tora drugs blel sentence ngia blara karril mo mora rehab ra pelura merikel el mlora Ablura Los Angeles el ngara California mo ra 6-month rehabilitation program el Clelsel institution el mlegirel mo
rehab ringi adol ko ringi luase recover integrity adol tirak ra ay sengkal limeo ngatim la lol mal tel morti ay kidal rehab center leki del moringi emlora ku tara state travel amerika emlora ay daho ma adol tirak ra ay se tamle arrest ringi ra blura amerika blura ay daho elang seluk tel merbelau etamo o arrest ringi ni amani lersel el cook trial ringi kire la violation of probation ma se kide el cook labora violation ra sel kadakari ra violation of probation and la yeti sel order ra kadakari morangi kita cook mom dengel wase mang cook mlo wangara isele malam lamuk lo to ra drak serbelau ulma pekkel media ra blur belau newspaper ma tv ma haro huya di after ra ay gay kita tele la tukura drax maru hul adal tira involve ra tukura drax makatangar se mira isela blur ngayaw mang kurang malo bubu ab esel gobernador ra blur ngayaw mang tian lo mereka mengal ay se Mr. Toribio nga amlo top dra isela blur ngayaw soal momrura monkey sanctuary tol tirak ra ay siya gobernador ra blur ngayaw ram laringi sel entrepreneurship forum ram laringi ra PCC ra adra media ma haulage ringi wasing mlamo ang ratial el tokoy ra monkey sanctuary mang malokol wasing adu ra pelura ngayaw state ra ngayaw matirigel land owners ra igal sel proposed el monkey sanctuary mlamo ra final stage ra aldo adri mandik medong yang mo malu sa babier el hababiling la kontrat belur ngayaw ram la designate sel northern part ra belur ngayaw el mo monkey sanctuary mo mangat moklay gal monkey yo makang liul tara ula sisbale laudo de loki wa klakang ko dangan mura belur ngayaw tol tirak pratikinya la gobernador ngayaw nang wasial sukuma belur oreora smuka mal betok ludo dra chili fish laker tir belur ngayaw ra al tergok mo smuka betok ludo del kirel tial kuk monkey sanctuary tir kada malmol mara isela belur ngayaw del kuk mera au suela au daswa el maldung em la tua bada direct la multiple kaya kita le entrepreneurship forum ya adra media lara sideline yo kera Mr. Genoske Suzuki gobernador ablu ngayaw wa yang mulu ay selwasing soal momrura state visitors authority ablu ngayaw kukway al PBA ablu ngayaw lo mara ala el market ablu ngayaw tra ablu ngayaw mo ula betul turist ma klot lakang kodang amor ablu ngayaw masih tra haudas wen la tua kuk momrura Angkor State Visitors Authority kuk maldi mo market tra belur ngayaw kaya aisel lera TMC dire kal mo glabong in malklol aisel mrara belu belau dire kal adra belu amle subdia TMC el kire la video el video rar magigril ngal kama video rar telgibel magi klol kama dire el video ra asya singra molmutra maas el video tir el mrula akura de al salungil el video X-rated videos el rather belawa angarngi share social media el alta ma rather belawa ngara Facebook mal la rod el girel ma messenger arangal gra school ma rather belawa adil senda ta browser ay kid el video ra dalong lir hal betul other belawa na mes aro ra social media na se di taratoil ku TMC am no sabel matigiringi mango ay sira kidar other belawa le to maralo se to kire dalo ay sa beklungil isela pelwa Michael ku kurati kal lungil ay sa makadol to da mara adra belu among dengi mangla ku sabel ngarang yaro le ra adra belu ku bolo dengi mel el bolo ulel
sabi adres ay kay kita betul issue marang kita rin ngal karbilaw lakabol exposed den moray kay kita ade kan salungin video ya kaya may al aysan lo sabi al malmer al sunday ya kal lo mere lerul sunday lo diak melek lo rin ya ura klol al sumuk el alme al ais ya partner nga kara alay na dire kal ngaring ya al sumul mam lo diak al sabi al mere al kap singay may kay kita ais lo sabi al al ais ang may kama mamalmol malayangi bil ais raplo belawalungi lemal makni temal isela kabelmen temal kansen ner kami ura tibel wat raplo belaw e muktakang lo mukadora TMC de waring ya 775-8997 e mo mukadong mal ngaring ya kuradi ais isela belwat isirar adeng isela kabelmen tergid aluweng isirar bulis sensei tangrangi mo mukadol mira se kidal de wara TMC yagi mo find out tilkirele verify yo kire trigel appropriate tel adal lo laba information yang malme mo katotog mang alin sa kabelmen trigid mabalwad al kada madangi ay kirokul tub ma dolat kel mo mrura al sila balwad kaya may alay sa no sabihan malme ay samral at yan mo mesering ya may alay sa TMC channel dori 8 temi igang sen maral min Sunday